development pupena jok non akai Thengpi anta rock lablo. Lasi pinia video chu thanam nang lake deforestation. Thengpi ke itum akai lo, not only they produce paper lapen thisri rang ki pi lapen ke timber lahai chot kali. Atheke Thengpi oxygen ampi food chain lapen ke marat pi lapen munitum kido kithagadim shelter. But pinang ana munitum economic gain penajok amithang aning ke hang pensi Thengpi pavir pik anlo. Pil thelong munitum agriculture cultivation hai klem pangcheng lo. Long arit kinong hai klem pangcheng lo pupen pil thelong Thengpi pinang an pavir tang lo. Jongsi Thengpi ki pavir klem bom lang prutang te after 200 years ke Thengpi ki kompik vir rang jiason. Theke Thengpi ki panaho ka tumsi ong muna bonta ki e tumang ki ave kasi lasom prutang te moi prang ke jata velo. If all trees were cut down, Thengpi jongsi rock lap lo putang te nampia jo kedo marara pita vil bompo. Thengpi ki rock lap pena jog lahai Thengpi ke chereng thu thelo anke thu pang cheng pol anke laso Thengpi ka release ji bang ke CO2 lo mate carbon dioxide. Lasi laso CO2 carbon dioxide tumon nong long ki kachimix junji laso pen jog okpran ki meme la pen ki thi tame nang dopo la the laso CO2 carbon dioxide la ke ichi kachi en tumon kang si phan ke hello. Thengpi pe na jog long le ki pa me phan ta claim i Thengpi le avete long le how or ke hello lo anke agriculture khiti ki claim phan ta meme lo last ke people will have nothing to eat ichu phan ta avelo muke. Lapen ke Thengpi pe na jok flood lang ki thiuta nang rap i Thengpi yong si avete flood pen same kesung chichak nang po lapen ke anpada Thengpi pe na jok pir the ki pang samphanda claim i lasi without trees Thengpi le avetang te pitum ki do pir the ke global warming ta ansosi sinang bathupo. Lasi development pu pe na jok tuar suding ki dam hu Thengpi erong arum ki sai phanata theglong le desi ke ong non ke. Actually, neraso video loke world environment di husi upload nang ji polobon se menili un edel lo lasi Thengpi ke itum kado kaveta kenangsot hem ka chikim phan punon as well as itum ki e bangta kenangsot so plant more trees. Lasi pinyo video ke lansi kangton polo labang so video neli important pic pusi neli chamatha lasi please nang tum kilang pen labang so video nang tum WhatsApp status long share back than da pen labang so channel tum yo subscribe kilang te please press subscribe thala dang nang tum misen content lahai long ji lasi ini video ke lansi kangton polo thank you bye bye Kardom. Oke isi ka chunuri alam thegela pehla nang tumnya si Instagram do pratang de klabong tiso pusasra hadak follow tha hadak ni yang tuphan akimi updates lapate YouTube related tha da si ning tuphan share pon bom pon asi please do follow my Instagram account. Thank you bye bye Kardom.